Into eyinkinga ke ngomsamo, abantu umsamo abawuhlolisisi. Abawuhlolisisi abantu umsamo. Uma wena kade mhlampe ubaba wakho esebenzisa lo msamo lowo-ke adlule emhlabeni, nawe usebenzise, udlule nawe emhlabeni kuze iy'ngane zakho nazo zisebenzise lo msamo lowo-ke. Lana khona kade benza into zabo la, befake iy'nto zabo, be-eda iy'nto zabo lapha emsamo ngoba phela lapho kulandwa imimoya, kulandwa imimoya yamanzi, kulandwa imimoya yey'ntaba, kukhande nanezizwe zifakwe khona la kuwo lo msamo. Bese kufika-ke umuntu omusha ongazi lutho ngalo msamo, ongazi nanokuthi wamiswa kanjani, nanokuthi udingani lo msamo lona, nezinto ey'laphana ukuthi zifunani, usuyodibana nazo phezulu, uzodibana nazo phezulu.